إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث أمير المؤمنين لقب بفاوى أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله لوافا وأدب المفرد ديهونا مجلس هوريها بيفنا وسوار بڑا مرحبا مي مجلس فهوغا فهرغا أرغن منجي ميكلا هوغا كودا ميدو كينو بين أسمان يا كو هفتا كفار أرغن من غادي نغام ميداني كو مي هفتا كديغا دمينيغني كودا ميدو كينو بين أسمان هاتر وركن هفتا فهم එම හුරිහා බේෆුලුන්ගේ මාලුමාත් ටක අයවාහක දන්නවා මීදියා ක්ලාහුගා අල්ගොමෙන් නගා ෆවානි අල්-ඉමාම් අල්-බුඛාරි රහිමහුල්ලාහ් ගෙනුවා ෆාවා බාවතෝගේ තෙරෙන් රහිමු ඒගොල්ලොන් දමහට්ටා මිහුන්නා නොත රහිමු ඒගොල්ලොන් ගුළුවා මිහුන්නා හුරි හේවකම් නංගේ බාව ඒගොතුන් එමිහුන්ගේ උමරු ඉතුරුවේ එමිහුන්ගේ මුදලුගා muda itur kurabane kama aisfawa hadis basfota nange babu media duwa hoga alban me wani kiya adi ege iturum mi rahim ge golon damahatta miha deke ege ahulweriya deke Allah subhanahu wa taala lobi wadi gannawa kan bayan kurewunu hadis tabes edu hoga wani kifa adi ege iturum mi gulumaki mi karin durawwa gulumekkam mes bayan kurewunu hadis wasfulta adi asarta edoh gawani bayan kurefa adi ege iturun rahimu egulun kendogen mubakan bayan wegen dia bayan hadis wasfulta wes edoh gawan men wani zikur ko faygoton rahimu egulun kanda miheku inna gawmaka Allah subhanahu wa taala rahmai bawan ulabwa kama aisawa babu bes edoh gawani kifa di ege iturun rahimu egulun kanda miha ge faafa nange babu wes edoh ga nimi fawani adi rahimu egolon demehettomaki nota damahatta miheki egolon demehetti ma damahatta miha nonkama isve egolon demehettomattaka masekke kora miha kan edo hoga agun mani kiyafa miedo agun men ama kuri do hoga nunimein hamain fashani ei babu fadlu man yasilu dhar rahim adh-dhalim aniya veri miha ya gulun gada gaim kurum nange bab aniya veri wa mihaya rahimu egolon gaim kurumu nangai babu ami aniyaveri womuge tere wannane enage maccan aniyaveri womves nuwata ena nun hem faraittekan aniyaveri wa mihaka golon badehi kurum bes mige tereya wannane kama ilmerin vidala wani mige beenomaki mi rahimuge golon migota demehettuge sawabon aniyaveriyage aniya faharegga huttidane ena golon behettumuge sawab nuwata enage e nuba kantatta libe minwar maneki enage aniya libe farattaka libe minwar kudawe dana ena igolun damahatta hukam ga wanama noto migen evs kamen hasil nuyas qur'an ga Allah taala wahi qurawa fa fadain idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun tiba adetere nuba ko kanta kura miha meduati barangala kura kanta kurashe iharun فإذا الذي بينك وبينه عدامة تبايا أنك دمدقون عداوة التركان بدل وجن هنغاداني كأنه ولي حميم وفاتري إكوير كمك بدل وجن هنغاداني ميكو تكانت كوفي كمك وانما وما يلقاها مفدين كانت تكورمك أي وما يلقاها إلا الذين صبروا ورك كترين من ندبا كمك نلبين صفيك أخلاقك مي صفيك مي وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم waram mativeri nasibek gahul verekam menwe mikahale ni'maten nulibene miha ko ena amedu goskak kantak kuriyas ena de tere ane miha de tere angala kantak kurumuge akhlage libeni waram bod nasibe lifa hori miha kashe Allah subhanahu wa taala wahi kurawafmani ema mi aniya verikan dakka miha ya wis gulum badehi kuranjehe hema ebahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam itaga hadis waspule aiswa mibani البراء دالوني قال جاء أعرابي أعرابي كواي
أعرابي كاي فقال يفود النوافي يا نبي الله إيه الله نبي علمني عملا يدخلني الجنة تمن كليك فانا أنغنا دباشة عمل كورمون سورجي ودادين سورجي ودادين إيه النبي صلى الله عليه وسلم حديث كرباني لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة كليك فانا تيا إداري بسكولكي لفظك كتوم ورا كودا بس فلك كومغا بيسوس تيا هوشيلي ورا رانغلو سوالك ميغن لبي فايدة كي كيوا كجا داري ورن تك كيوا دي أستاذكو එමි හුන්ගේ දරි එනාගේ දරිවරක් වෙන ආමෙදු සුවාලෙක් කොෆිකම් ගාවානම ඒ සුවාලකි රංගල සුවාලෙක්කම් ගාවානම ඒ සුවාල දේතරේ ජෙහෙනේ කොමෙස්වරක සනායි කියා තීවර රංගල සුවාලෙකේ තීවර ෆයිදා කුරනේ මේ සුවාලෙකේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ගොත රංගල පුරියම රංගල සුවාලකගේ මිහ පයිස්පිය කලෙෆාන මේ ගොත අමලු කුරබ්බා විදාලවනි තිය බස් පොලක වර කුඩ නම ස්වර මුහිම්මු වර රංගල සුවාලකේ තිය කුරවි أدين ينفوها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كفه كما إكليك فان حديث كرباني سورة ودهما سبب كم مدوريوا بدارواني حديث كرباني أعتق النسمة ألوم مني وانكراش وفك الرقبة أدي ألوم مني وانكرمغا إهيت رواش إهدو قامي فك الرقبة أعتق النسمة ميغوتا رسول الله حديث كرب فيما ඒ ආරාබි සුවාල මිකුරවණි අවලයිසතා වාහිදුන් ඒ දෙකමකි එක්කමෙන් නෝන්හෙ අලොම් මිනිවන් කුරුමා නොත අලකු ඒ නගේ හුරි අලවරි කම සලාම කුරුමට කමසෙක් කුරුමා මි එක්කමෙන් නෝන්හෙ එහෙම මේ අනෙක් අමීගෙන් ලිබැන ෆයිදා කි සුවාල කුරන් ජෙහෙන ඔලොන් ෆිලා කම ගවන්නා ෆුරිහමෙන් ඔලොන් ෆිලමට්ටක මි දනි ඉල්මරේ ගාරිහා අයිසා මි කමක බෙහෙ ගොතුම් මස්වරා කුරිම ඉල්මරියකු ජවාබ දෙබ්බීම ආදි ෆහම් නොවදානේ බොනිච් එහෙම එනං ඒ ෆහම් නො ඔලොන් අරා ගොත දියුම වර මාර අවුලාකම් බොඩෝගෙන් වා කමෙක්කන් බෙන්ගේ සුවාල කුරුම් දෙවන ෆහර සුවාල කුරවන ආරාබි ඒ දෙකම කි ඒ එක්කමෙන් නෝන්හෙ den nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurabban illa nunake a'tiqun nasamati an tu'tiqan nasam alaku miniwan kurmaki eham alaku miniwan kollame maane ki bes mihe gehitar kamanula enaga amila nafsun ganifa alaku miniwan kolla manwan kollun ei alaku miniwan kurme wa fakkar raqaba an tu'ina ala raqaba ekama fakkar raqaba ki ei අලකු මිනිවන් කුරුමට්ටක එහිදරුමේ මානේකි එකකවර ගින මීහුන් ජමා වෙගෙන් ලාරියෙක්කොගෙන් මීහෙක්ගේ දශක හොරේ අලොබෙතිකම ගහොරේ මීහකු ගණෙෆා එනා මිනිවන් කුරණි එකකවර ගින බයක වෙගෙන් එහම මී දෙකමකේ ෆුර්තම කම ගම යන්නනි එනා අමිල්ල නෆ්සුන් මීහකු අලකු මිනිවන් කුරුම් ගණෙෆා දෙවන කමකි එහෙම් මීහක එබ්හෙම් බයක එවෙගෙන් එනා අලකු මිනිවන් කුරුමට්ටක masake kurum mi suwarga waddade kantattake timmana kamaka rasulullah hadis kurawani timmana kamaka hadis kurawani wal mahinatu ar-rughubi rangalo sihhate gawa bakatte ega ginain egen kirufele waruge rangalo sihhate gawa bakatte sadaqai kurume mihaka hawal kurume beenun jaifa wa mihaka hawalu kurume ಫಕೀರಕ ಮಿಸಾಲಕ ದಿನುಮೆ ಏಯ್ ಏನ ಏಂತಿ ರಂಗಳ ಬನಹಟ್ಟಾಗೆನ್ ಗೆಂಗುಳೆ ಇರು ಏಗೆನ್ ರಂಗಳ ಏಗೆನ್ ಕಿರು ಫೆಲಾಗೆನ್ ಕಿರು ಬು ಇಮಟ್ಟಕ ಎ ಮಿಹಾರು ಮಿ ಜಮಾನಗ ವೆಜ್ಜಿಯಾಮು ಅವನು ಮೆನ್ ಮಿ ಬಕರಿ ಹುಯಿ ಹಪ್ಪಾಗೆನ್ ಉಳೆ ಬೈನೋ ಮಿ ಜಮಾನ ಬಲಾಕಂ ಎನ್ನಮ ಬಕರಿ ನುವತ ಗೇರಿ ಇಗೆ ಖೀರಕಿ ಏಯಿ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳ ಸದಕಾತುಗೆ ತೆರೆ ಹಿಮೆನೆಚಿ ಅವನು ಮೆನ್ನ ಬಕಟ್ಟೆ ನುವತ ಗೇರಿಯಂ ಮೀಹಕಂ ಹದಿಯಾ ಕುರ ನುಲಿಬುನಸ್ එකමකු kiru dalen nuwata kiru fuliye emekan sadaqai kurevidan kiraki ei emme rangalu sadaqatu getere himenech emme rangalu buyimu getere himenech mikama dalil kuraba engehni hadis wasfota ka athar tavsure abi asasa hadis kurabane ifada engemi hun egen kiru boye egen fada hasil kuramattaka bakatte mihaka de dinun ei suruge wadda dekameke me dalma men nasida bakari egotan nu deunas nota geriye nu deunas wes ekan hasil kure vidane ganeken wes de vidan yar bandu ko phone nich sebahuret adingen fa hadis kuramani wal fayu ala dhirrahim adi
rahmuge guluma demihettu mattaka heda kurume nuata gulum kenifawa farataka gulun demihettume rahimuge gulun demihettume miyar mitanga naade aniyaveriage wahake mitanga naade mi nassage namavis al-imam al-bukhari kalege faanuge babuga dhikr kurawaf wani aniyaveri rahimuge gulumga himene enage gaim mihaka gulum gaim kurumge wahaka nama smita hadis bas fuluga ne egotakam aisfae miriwayatak ehme miriwayatu migota balafkam ga wana ma suwarga waddawa kamen ei rahime gulum amuko demehettumes adi aniyaveri kama kannuvies nama al-imam ahmad toyalisi kalege faanuge mustadugari wa kurafa wa lafzuga ebain aisfa mi hadis bas fuluga mi lafzuga aisfa egore wal fayu ala dhir rahim adh-dhalim aniya veri rahim gulum ga waniya veri mi haya e gulum gaim kurmaki e suwarga waddade kameke ehma fahre kay kashigem be bukhari al-imam al-bukhari ga adab al-mufrad ga liuvi be kalunga tun e tankolo uniye famomes fahre kay kashigem be e ehem bebe fulun riwa kurama fa riwayatu ga babe aniya veriyage wahaka zikru kurawege tin efa ga nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani fa in lam tutiq dhalik tibayan midenne wono kankama kuladana kan libige nuwanama mihar midenne wono matinga me bayan kore wono kantattaka kuladana kan libige nuwanama alaku minimum kurma kuladana kan libige nuwanama nuwata kiru libe gota bakatte sadaqai kurumuge kuladana kan libige nuwanama dentiba kurabidana hin kantattaka den nabiy sallallahu alaihi wasallam irshad bani suwarge waddade hadis kurawani fa'mur bil ma'ruf he kantattaka amur kurashe he kantattaka amur kurashe adi wanha anil munkar adi nahi kurashe nubakantatta mana kurashe ema hewkantatta amur kurma nubakantatta nahi kurma ki vesmi suwaruge waddade sababu tawge terega himene kantattake ei ena ekama kuladana kan libigen nuwanama adves buhutte suwaruge wadeve kantattake rasulullah hadis kurawani egetere ekkantan e hewkantatta amurgo nubakantatta nahi kurme fa innam tutiq zalik efa ekanta vestiba nuwakamuga wanama kuladana kan libigen nuwakamuga wanama fakaffu lisanaka illa min khair tibage duhi fahattare manaki mige evs kame tiba kuladana kan libunu kamuga mes kurevidana kamke ei durakateri kurashe mi suwarga wade vene kamke heyo kame note heyo bahe menui edulun nubunashe ema dulaki mi e durakateri kurmaki mi suwarga waddade kame ibn abi shayba ga riwayat ga iswani ibn mas'ud bidalwani walladhi la ilaha ghayruhu ibn mas'ud bidalwani allah menui haqqogen alakam be ilaha kunwa farai ganteva bidalwame ma ala al-ardi shay'un bimmachku noye ecce ahwaju ila tuli sijini min lisanihi bandu koffa bahattan ekashigam wa nuata hajajjigam wa ecce miyawre bodaka dulavure bodaka manaki dulavure boda bandu koffa ecce bandan beenunjigam wa ecceka dulavure bodakan ekama bandu koffa ecce bandakan hajajje ituru ecce bimmachku noye manaki dule me boda rakka koffa bandu koffa bandan jeheni ei sababaki kowa ei ena suwarga waddade kame duluge sababum aragina me hunarke wadegende ei al-imam at-tirmidhi kalifanuge jami'uga riwa kurabba fabe abdullah ibn amr gari kalifanu bidan rasulullah hadis kuraviye man samata naja hanuhunna miha ki ei kamyab wane mihe hanuhunna miha ki ei kamyab wane mihe ke muad ke fa rasulullah hadis kurawani hal yakubbu an-nas ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim fi jahannam illa khasa'id alsinatuhum hal yakubbu an-nas mistum tereng kitab mihun heye narakaage teriya vettegen dani bokolo wata emihunge duluge sababu ema du rakater kurama ki suwarga waddade kama dula rakater noma ki narakayan ena waddade e kame rasulullah hadis kurawani man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut
Allah sha akhiratu han imam wa miha wa heo ba hebbunash nuniyena hanu hunnash ema rasulullah sallallahu alaihi wasallam mitanga hadis mi kurawani din evvis kamen bayan mi kurawna evvis kame nukurave kam gawana alaku miniwan nukurave kam gawana nota sadaqatu gotuka egen kiru fele waruge rangalu bakatte sadaqan nukurave kam gawana heyo kantattakan amuru nukurave kam gawana nuba kantattan nukurave kam gawana ekam tibage du tiba rakka kollash herum fase kama ekko suwaruge wadevegen daane waruge faanu vidalu wani man kasura kalamuhu kasura khata'uhu maagine waahaka dakka mihako kukkiyale ginawane maagine waahaka dakkanya ena dakka waahakaga kukkiyale ginawane en ehma waahaka dekkun ei warabboda waahaka dakkar du warabboda rakkatir konya algun men dakka waahaka algun men hadanu kan huredan algun men hadanu kan huredan ehna mes algun men dakka waahake ki Allah subhanahu wa ta'ala ila liwa fa wakan ko liwa fa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ena lafz vidala nuwe no tena lafz nubune insana ena lafz dulum beeren nukure enage fatuga e nuliyewe gotaka ehma miyadu algun men mi tanawsifa wa zamanuga nuata mi wasilat tanasifa wa zamanuga algun menge dulam wore ginen by far beenun kurebe ai nuata liumattaka mi huriha kama kiwes mi hawa mige tere wadigen annana kan by far liyegen එක කොනක කයිබ මුආමලයි කුරේ එල් මුආමලයි කුරා කුරුමු ගවස් එනා හම දුලුගේ හුකුම් මෙයන් අන්නාන එහෙම එනා වාහක දෙකුමුගේ හුකුම් මෙයන් අන්නාන එන දක්කා හුරියා වාහකේකි එන ලීගෙන් කම් ගාවිය ස්තනක ජහාගෙන් පෝස්ට් ජහාගෙන් නොත ස්ටේටස් ජහාගෙන් නොත කොම්මෙ කොතක කම් ගාවිය කස් එහෙම මීගේ තෙරයා වදිගෙන් අන්නානි එන දූරක්කා තෙරි කුරුම්ගේ තෙරයා වදිගෙන් අන්නානි එකන් තත්තක රක්කා තෙරි වුම්වෙස් adingen foga al-imam al-bukhari rahimahullah itro babe gennawani babuga mi dhikr qurabani babu man wasala rahimahu fil jahiliyyati thumma aslama jahiliya zamanuga rahime golunda mahatta fa hori mihako ena islam vijja ena ehokanta libeneto kufra ki mi insana ge amalta batil kolla kame insana kafaru kama ki ena ge amalta batil kolla kame era al-quran wa Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabaf wani wa man yakfuru bil iman faqad habita iman kama kafar vijmihi ki huriha amale batil vijje adios enon ayatakuga Allah subhanahu wa ta'ala rasul bekalana mukhatab kurabaf is wahi kurabaf wani te bamihum shirku kofikam gawana huriha amaltake batil wane mihem mikan onna tibegen sahabi bekal mikam amad rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihuga sualu kurabaf ebore hakim bin hizam vidal wani qala annahu qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam hakim bin hizam nabiy sallallahu alaihi wasallam arihuga denneviye ara'aita umuran kuntu atahannathu biha fil jahiliya kalegfana fin wadagan nawane kalifana dike wadagan nawane timan kalegfana jahiliyatu ga bay kantatta kongulunu kantatta misal kaltin e foy kalifana kantatta ke dhikur kuramani min silatin rahimul gulunda mehettuma wa itaqatin adi alum miniwan kurma wa sadaqatin adi sadaqa dinuma mihri kankan fahal li fiha ajrun mi jahiliya zamanu gatiman kalifan kongulunu kantattake mikantattakan ajru eba vehe mikantattaka ajru eba vehe den rasulullah sallallahu alaihi wasallam vida hadis kurawani hakim vidalwani hidu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwe aslamta ala ma salafa min khairin kalegfanu islam we wadagen fawani kalegfanu hodagandi heyo kantattaka ves ekkoshe maniki Allah subhanahu wa ta'ala ekantattake batilu nukuravane kalegfanu heyo kantattawe gotuka tiya kuravwa monga rahimu golunde mehettuma adi ege ituron sadaqa dinuma adi alum miniwan kuruma mikantatta kalegfana ege sawabu adaruma libene salegfana ege sawaba daruma libene mitanga harmenna libe itur faadae eboy bay faruga bay emihun jahiliyatuga ulairu nota emihun hakku magar rujuanu weveru bay faru bay magufrati fawa mihun mes emihun veswarda rangalu kame yar kuriga mushrikeke gotuga hori mihun emihun vesware barangalu kankam hame gota dinu kankam samalakame nudi dina nule amadu qaim ko mihun ule mihi ke veswarda heyo kame enun kan ehem heyo sawali ehem mihun nanu kurave bar
misalaka rangalu salih alunge gotuga ule rangalan namadu qaim ko ule mihunge terem bay mihuna nukurebe kankan minunge gotan ule mihun sebe kure ema efata mihun se mihun embri islam dino kankamange rujuwa wairuga emihunge heokan tattan eran ituru wegen daana emihunge ehunna heokan tattaka ekko ema mihku adi nuba mihkam gaves dini kankama shawgweri nuwa mihku wes farege hordana enage ehen gotakun heokame dini kantattaka shawgweri wenwata gin kantattoga ule ehem bayge nuhunnawara aden en foga imam al-bukhari rahimahullah ehem babe jennawani vidalwani babu silatu dhir rahmil mushriki wal hadiya mushrikun bab amitanga al-imam al-bukhari rahimahullah genwa fa mi wani mi ge kuri gawes aguno mi majlis ga dikur kurwa fa wa nota dikur ko fa wa hadis bas fule namas mi gota mushrikun na gulum badahi kurum bina fa wani e mi hunna wa lobbeg sabab kunno mi gulumaki mushrika kawima aili gotun e badahi kura gulumaki ei ena medwa lobbeg sababun ena badahi kura gulumenno enama ei ena hidayat ge maga genoma shauku ver kurumattaka gulwa gulume vesalega lobbaka ekosheno ei muslimum mushrikun deke lobinwa ei kitam me gaimi hekkam gaves namas mi gulumaki mi ena hidayat ge maga shauku ver kurumattaka hidayat ge maga genomattaka oy gulume mushrike ge gotuga wahalu rahime gulum deme hetto mikama gule gotun geneswa hadis basfulo gaisa wani ibnu umar gari riwafa wa hadis basfulo ekuri ge sawkono me waha kwani mitaga kiyafa raa umar gifana feni wadagate hullatan sayra hedume ei de hedum ei de hedumaka ridaka izaraka enamas e wani fashima wahidume umar gifana fennani heduga umar gifana vidal wani ya rasulullah law ishtarayta hadhihi kale gifana miti gannane namaki harangalu he falabistaha yawm aljum'a e kale gifana hukurdu ay turkurabba wal wufud idha atawka adi wafdun kale gifana wafdun anna hinduga emihunna baddal kurmattaka ehedun lumattaka mi gannane namaki harangalu heye ehdo rasulullah hadis kurawani ya umar e umare inma yalbisu hadhihi man la khalaqa lahu mi tilani ena akhiratu ga ibs nasiben ne miheke ekale fan inkar kurevi e fashuwi feram firhenun lum evsalega riti hedom ellumenno migen ilmerin dalilu nangawa ukurdo riti hedon lum mustahab wegen wakam adi mehman na baddal kurmattaka riti hedon annawnu mustahab wegen wakam mi hadisun ilmerin dalilu nangawa name sabiya sallallahu mana korabekon kame fashuwi feram mihem mikan hutta umar gifana rasulullah sallallahu alaihi wasallam geneme ni mikahala fashuwi feran te genewni ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam umar gifana e hadiya kurabe umar gifana imbare aneka wadagin dannawani allah ga rasula kale gifana miwani evani wahakatake hadis kuraba fanon he wani ehna kale gifana timan kale gifana ti hadiya kurabiyemi edum din ehel nabiy sallallahu alaihi hadis kurabani timan kale gifana hadiya kurabi kale gifana e tur kurabe makanune timan kale gifana hadiya kurabi namas kale gifana ti vikas levidane egen faida hasil kurmattaka namas kale gifana ehem mihekan hadiya viskura vidane den e kale gifana kanta kurabba gotki fa ahdaha umar li akhillahu min ummihi mushrik mamma faratuge akhaka mushrik akhaka e hadiya kuran eti hadiya kurani e mushrik akhu islamu mashawgweri kurumattaka aden e foga imam al-bukhari rahimahullah genwani ehim babe wara muhimu baben ay ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamikum tiyabami hunge rahim e gulun demehette mimmara nasabu denegatun nangabbab nasabu ungenon nangabbab amiharo nasabu ungenoma ki ei rahim e gulun demehettuma ki wajibe ei farde kommehen kuran jehe kame rahim e gulon kihina demihitte enage rahim e gulon enage nasabu neege halu ena gaatmage mihun neege kihina e gulon ena damahattani ehem bima
එකන් කුරවේනි ඒනගේ නසබු දෙනගනවිග ඒනගේ නසබු දෙනගනව එහෙම ෆික්හි ගායිදාගේ සයිස්වානේ මාලා යතිම්මුල් වාජිබු ඉල්ලා බිහි ෆහුව වාජිබුන් එකමක ලාගින් වාජිබෙන් අදා නුකුරවේ කොම්මකම වෙස් වාජිබු වානේ මිය රහිම්ගේ ගුණම් ගායිම් කුරමට්ටක අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා අමර කුරබාෆමත් ගුණු මට්ටක අමර කුරබාෆමත් ඒ ගුණම් ගුළුවේනි ඒ රහිම්ගේ ගුණම ගවා බයකුයි ගිගන්ත එහෙම ඒ නසබ දෙනගතුන් එහා හිසාබුන් එබා මිකමට්ටක වාජිබුවේ එමෙ මිතාංග අල් ඉමාම් අල් බුඛාරි රහිමහුල්ලාහ් මිතාංග ඒ බාබු වික්ර කුරබාෆා මෙමනි අදි මී රහිමගේ ගුණමා බෙහෙ ගතුන් ගෙනසවා එම්මෙ ෆහු බාබු මි ෆතුගා Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun sahabi bekalun ge arihun riwayfa wa athar mitanga Imam Bukhari rahimahullah dhikr qurabani Muhammad bin Jubair bin Mut'im bidal wani anna Jubair bin Mut'im akhbarahu kalifan ge bappa Jubair bin Mut'im khabaru debiye annahu sami'a Umar bin al-Khattab yaqul Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu bidal wani kotti man kale ge fanu adu sevime على المنبر منبر جهنم واجي تعلموا الأنساب تعلموا أنسابكم تباميهم أنجنيش تباميهم جي نسبتا أنجنيش ثم صلوا أرحامكم دين يفوغا تباميهم جي رحم يقولونتا قلواش رحم يقولونتا قلواش هم يتانا Umar gefano memberu matiga hunnawaaf mistakunna mukhatabukum midannawan ta'allamu ansabakum huriha kale gefano belemu dashuga huriha befuruna mukhatab qurawa khalifa idalwani ta'allamu ansabakum tebami hunge nasabuta ungeneshe den efogan idalwani summa aribuga summa beenun qurani kamakaffahu kamen annayru kamakaffahu kame ekamaffahu den ehin kame den yeffuga tebamihun egulun damahattash ema ekalifan furata wangawani dinegannash dinegane munimata den gulun demehette ema vidalawani ta'allamu ansabakum tebamihun ge nasabutan ugeneshe taskurashe den yeffuga thumma silu arhamakum den yeffuga tebamihun ge gulun damahattash wallahi Allah gandi buname Allah gandi bidalwame innahu la yakunu bayna ar-rajuli wa bayna akhihi shay'un Allah gandi bidalwame enage ehin ahaka adame duga kame wamiha manake adawa itter kame wamiha walau ya'lamu alladhi baynahu wa baynahu min dakhil ar-rahim adawa terikame enage akhaya nadu nota ena ekkon ule hemmiha kamedu adawa terikame wa mihaku e adawa terikam ga waniko law ya'lamu alladhi bainahu ede bainahu wa bainahu enage akhaya demeduga onna aini gulumegge khabar wena libejji yamu la awza'ahu ena ekan du kollane e adawa terikam badalu gendane e nonnane egotaka e roliberikan fila dane ذلك عن انتهاكه أي أنا عداوة يتر الله سبحانه وتعالى غلومن ينجيبي غلوم كنافا أي عداوة يتر كم أنا دين يترك الندانة ما نكى نيجي كم واني وجيامو نيجي نه تماغ أخون نفس تماغ هنس إنجي كم وانا ما إكلا عداوة يتر كم فيلا دانة عداوة يتر كم أن دميهم كدميدوغا ekam mihar mihaku khabar deni tiya demihun nakiti miweni gotakun timage bayke bunima ekkale demihunge demedu gonna adawa itterikam firadane marge faano vidalwan hema rahimge gulun daskurumaki nuata nasabu daskurumaki adi egulun demihettumaki ei hittan ekuwer kurwa kameke mi asarun agun menna dehave eba ei hitta ekuwer kodde kamekkam ei nasabuta nasabutan egumuge sababun kina mi wani hitta ekuweri wegendani ebbe ko anebbe kan emihunge gaaykan engeni misalaka mihaku ena mihaka me donnane adawa itteri kame oifa mihaku ena khabar deni ene ki me miha gaay miheke kaliya eha hisabun enage himmad moliwana ena attaka enage himmad moliwana em ilmeru vidalwani nasabu denegatumaki ei mujtamata kaari kodde kameke ekak waneka kamedu onna lobi ituru koddene kameke
adenge fa mi babu gal imam al-bukhari rahimahullah ehin athar fulak gennawani vidalawani ibn abbas garihun ibn abbas vidalawani annahu qala ibn abbas vidalawani ihfadhu ansabakum teba mehunga nasabuta daskurash teba mehunga nasabuta daskurash tasilu arhamakum erun teba mehunga rahimge golonta deme hettene erun teba mehunga rahimge golonta demi hettene nikamala mitanga mi hadis pas ful marfu' ko beslaisave nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kura vikama bes migota aisove ihfadhu ansabakum tebami hunge nasabuta daskurashe tasilu arhamikum erun tebami hunge rahimuge gulunta guligen dane erun tebami hunge rahimuge gulunta guligen dane mige mafhum mukhalafa yakikowa mige idikola mana yakikowa tebami hun rahimuge gulun nuginanya kine vani nuginanya kine vani ikkala gulumen nonnane ikkala gulumen nonnane tebami rahim gulun demehettu mattaka nasabutan ungenesh nasabuta ungenesh mi wara muhim kame darin tarbiyatu qurairuga timae kamge gulun demehettu mattaka darin nan emihunge timage mihun bunedi no emam baifenge kamen ei mam baifenge kamen ei emihunge emihonna timage wa mihun ego ginafahara ege mihe gaaga jehefa vettunas nege mi gaay mihekam timage mihekam durmiyekam kudinna tarbiyatu quraaru kiyaden jehene darifologe timage mihun bodu data inna bodu bebe inna adi ege ituran evre duravves timage mihun kiyaden jehen ei warakina maslahatu tan ege ebohuri nasabuga warabbodu shar'i maslahatu tan ebahuri egeteren ekkantan ei mi wajibegam wa golonde mehettum ekkanta adi ege iturun kaaveni haram wa hisab sebad awunina bayfar khabar tagon adu ivene miveni rashegga ekkiru egotun ahunge gotu gatibide mihaku mitan haraku emihun golamafahuga emihun wari vejje ei emihunge oi kiru egotun oi ahwanta kame gesabunne ei kihilame mihem miwani ei mihunge nasabutan emihonna anga de fanuat ehema mayam fengi kamen ei darinna emihunge nasabu kiyadun emihonna ege mimbaraka ei emihun e golonta demehettu mattaka ei emihun e golonta demehettu mattaka hame ekani mi timage mihike bunelema kunno fudehena ekudinna buneten jehene timage wa goi kiha hisabakatto kairwani bayfaharo timage vedane warakkariyena kaaveni halal nuwahame kops anbafaruga tankole durumes timage vedan e timage wa goibese kudina kiyaden jene kiha gaaikam ekam wati nabiy sallallahu alaihi wasallam ge bayin hadis wasfoltoga hingajita gulunta demehettum wani karin durashe ehvima ekudina ebaje bunedama ekane timage mihike bunenuma kunno fuden mi timage wa goibes kiha kariyetto wani mes ekudina kiyaden jehen ei nasabu unganna deveni mai fainatta mai fainatta ingeni mai faingi faratun tami nasabu mi annani mai faingi kiben tami rahim ge golum yannani ehma en unganna din jehena darinna ei emihun e golum deme hettu mattaka anuwata shar'i mifada maslahatu takattaka adin infoga ibn abbas radiyallahu anhu bidal wani fa innahu la bu'da birrahmi idha qurbat ehni la bu'da birrahim rahim wegotun durin wane idha qurbat wa in kanat ba'ida egulun kari kura kamuga wanama ena ki durumi hekamuga wanama wes enwane durukamaka ay riwayataka ade wa in wasalat gulwa kamuga wanama ane ki tankole durum gaitima ekamge gotun tankole durumi he ehnamas ena e gulun gulwa kamuga wanama enwane dure ewani kariye aneki tankole durun timage wa mihe ekamuko egolon damahatta kamuga wanama ibn abbas radhiyallahu anhu vidalwani damahatta kamuga wanama ewani war kari guluma kashe damahatta kamuga wanama wala qurbun adikari kamenwe biha idha bu'dat wa in wasalaha wa in kanat qurbatun bay riwayat gannani wana qurba biha idha quti'at kitamme kaare mihakwas egolon kada kamuga wanama nota e durukura kamuga wanama kitamme kaare mihakwas emihak wedane duru mihakabs ema eg murada ki kaattima kamun wara duru mihakwas gulum badai kuranya e na fenna ne wara kaare mihake gotuge ekam gaattima e gotun wara duru mihe
waradduru warkaari mihe namas ene kama bodu gulumen nowe e bijjam fennani ei waradduru mihegge gotugay ei kan hingane goy ay faru harame mihin uleiruga mistakon eterega emihunge wara gaay mihin gotuga ulena ekam ke emihunge timay gotun tankule duru mihun ekam ke ena evre kaar timay gotun ma kaar mihunge bole ma durukama fenna mihun ekine ve ekkala gulumuge macca bala ehme ibn abbas radhiyallahu anhu vidalawani e gulum duru mihku sena kaari kwaanama nuwate gulun damahatta kam gawana mena waane war kaari ge guluma kashe e ajira gaattima ekamuge gulun tankule duru mihkam gaves ekamu kitamme kaari mihku es e gulun nu damahatta kam gawanama e gulun nu guluma kam gawanama e vidane duru mihku utuga e vidane duru mihku utuga e foga vidalwani wa kullu rahimin atihi yawm alqiyamati amama sahibiha komme rahim ibs annane qiyamid dohga enage kurimacca annane tashhadu lahu bisilatihi ena egulun damahatta kam gawanama e kamattaka e rahimu hekimane qiyamid dohga e rahimu hekimane wa in kana wasalaha ena gulwafi kam gawanama e rahimu ais ena macca qiyamid dohga ena gulwi kamattaka hekimane wa alayhi biqatiyatin adi enage macca e rahimu ais hekimane qiyamid dohga ena e gulun kandafi kamuga wanama in kana qata'aha ena e gulun kandafi kamuga wanama ehma kuriga harme wani mita hadis wasfulta kiyafa rahimaki allah subhanahu wa ta'ala qiyamid dohga wa hakada ka chigut galabane hadis kula bafani lahu talqun wa dhalqun fasahib terkama kun dohet wa hakada kana rahim wa hakada kana ta ibn abbas ke mi asar ga iswani qiyamid dohga rahimu annane aistukum me miha kameduga ves ena hekiwane e rahimu hekiwane mina gulwa fawakam gawanama gulwi kamattaka hekiwane rahimu gulun kandaf kam gawanama e kendi kamattaka hekiwane mifada basfurta ki sahabi bekalunge mifada basfurta ki bekalunge amilla rawyukum vidalwane fada basfurta kenno qiyamatuge mikahala mahallu tawge waha katakaki එහෙම ඉල්මරෙන් විදාලවනේ හුකුමේ ගොතන් රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මර්ෆූආනේ සහාබ බේකලුන් අමිල රවයක මිකහල වාහකතකේ නුදක්කවානේ අදෙන් එෆෝග අල්-ඉමාම් අල්-බුඛාරි රහිමහුල්ලාහ මි ඉස්වේ බයාම් විදියේ රහිමුගේ කොළමා බෙහෙ ගොතන් කලේෆාذිකුර් කරවි එම්මෙ ෆහු බාබ දෙන් එෆෝග කලේෆාන් ගෙන්නවනි එහෙම් බාබේ බාබු අහ්ලු බාබු හල් යකූලු අල්-මෞලා ඉන්නී මින් ෆුලානින් මෞලායකු අහරම් වනි මිවෙනි මිනිහෙක්ගේ කිබයින්නේ මිහෙම් බුන විදානතෝය මිකන්නන්ගේ බාබ මෞලායකි මි අරබන් මෙ දිවෙහි නැත්තම් කොලන් කම ලෆ්සක විදාන මෞලායකි ආමක මිහරස් අරබින්ගතරේ ගෝ විදාන මෞලායකි ඒ ගායකම් මෞලායකි ඒ ඉගමානයකි ගායකම් මි ගායකම් අයිස්ෆානේ එකි ගොයිගොතු මි ගායකම් අයිස්ෆානේ waragina sababu takaiko maula ge gaikkan aiswane waragina sababu takaiko ege tereng es sababu ei miniwan koron alaku miniwan koron misalaka alaku miniwan korani eha hisabun e miniwan kora miha ge maula yakawani ena e miniwan koramono miha ei maula ena salaka muhammad kiya miha ko ahmad kiya alegge miha ge alegge gotu hore ahmad miniwan korani ena gannani ganfa miniwan korani eha hisabun ahmad wane muhammad ge maulaka adi ena wane ena ge tarika mudalun warta kura mihakabs ei mi gotun mi aluku miniwan koggen e gotwa maulain mis awarta muda emi honna warta kura sababu tawgeteren sababemmi adi hamaya ko maulaka vedana ena ge maulaka vedana ena ge maccan islamums ena ge maccan islamums isamus vedana maulaka misalaka mihiku islam wani enage emmecha hisabun ena wani islam diinuge enage maulak nuwata enage hilfaka vesvedane maulak hilfe mikiyani nasru verimuma ena ebbasifa onna agreement hadaf menani mina timana nasru veriwana me timanna men rashuka mina ngole vedane vis gellame timanna men rashu mihaka nudevene minaka imannaki teremwa mihike minaki hisabu mesebabe maulaka tafatu sababutaka hore eba maula vehme mitanga al-imam al-bukhari rahimahullah bidal wani maulayaku mifada sababutaka hore karifa wa mihaku maulayaku buna vidan he timanna wani mi weni mihike kibainne enaki aslu nasabu gotun ena bis gulamen hore mihenno ena mes ena ya buna vidan he timannage
timan neki miveni miheke kibainwa miheke den efoga kalefanu gennawani ehen ekfade nubune venekan e sababaki nasabuge guluma sida lege gulumun anna gaaykkama maulage gotun anna guluma mi tafatu dekama kabati ve faraku kuremen jehene tibegen nikama gennawa fa dalilaki abdurrahman ibn habib vidal wani qala li abdullah ibn umar abdullah ibn umar timan kalefana den nabiye vidal biye mimma anta kalefana wani kum faratakum heye kun kala aida kun aswa befulen heti qultu min tamimin timan kalefan dana fe mi tamimi ngeterem wa be kalekime mana ki tamimi qabila ge mi hakime timan kalefan qala min anfusihim emihunge nafsutakun heyai mana ki sida aili gulumen hewani aw min mawalihim nota emihunge maulayen heti mihunge maulayen heti qultu timan kalefan dana wa fi min mawalihim emihunge maulage terem wa mihige timanna yaki ehinduga kalefan vidal be fahalla qulta min mawalihim idan ehiduga kalege faano emihunge teremwa maulaike mihen nubune vene he kalege faana emihunge teremwa mihike bunuge badere vepara marangala saafuane nunhe migota vidaloe jekamuga wa nama ehma hadith ilmeren foitta liwa febur nasabuga ebe kalon ebor warabboda mi kamar ri'ay kofa nasabuta gennawa iruga egetun al imam al bukhari rahimahullah kalege faanoge نسب فلان رجعيس بني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي مولاه محمد بن إسماعيل البخاري أي بخارا के बेफले के जुआफी कबीला में बनी की ने أي मिहुं के मौलाए कवाती है ये सब बकी को बा أي बलमाम البخاري رحمه الله के काफा फुल मुगीरा इस्लाम में बड़ा गन्ना बनी أي रुगे बुखारा أي मिहार नमा उज़्बेकिस्तान हिसाब के रशेंगे एतांगम वाली का वेरियकं हुरी अल यमानी अल जुआफी कबीला के यमानी ए नगे मच्चंग इस्लामनी मुगीरा एहा हिसाबं ए कबीला के तेरियंग ए बुखारी के नसब वदुनी मौला एकोता सीधा नस्लकुन्नो एमा एबोता अरबिंग तेरे अदिबस एबा ओए एहम वेगें एकन साफ को बयान बान जहेने कमुगा الإمام البخاري رحمه الله دليل قلنا متكامي بابو ذكر قربافني دنيا فوق قلنا وني إهم باب بابو كليفان قلنا وني باب مولى القوم من أنفسهم مولاي كي وامين هكواني ميهم كترين ميهم كنفسه كترين مولاي كي وامين هكواني ميهم كنفسه كترين कुरी कमी बयान करे वनी मीह को एकतन आहाफिकम गावाना म साफ कोतन जहेने एने की मेवनी कबीलान वनी दरकोले का किहिन निस्बत वा मिहकन असलो लेगे गोतन तो नोत मौलागे गोतन तो दिन एफोगा मिकम दलील गने मट्टका एमीह को वनी एमीह के तेरें कम बयान को दिन मट्टका गन वनी हदीस बस फुले अन रफाअत बिन राफि गारी रिवायत गम वनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर के फानत दिन नबी इज्तमी अली कौमक उमर के फाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करे खले फाना गांव के मिहुं तिम खले फाना जमा को दी बलाश फजमअहुम एहे दुगा उमर के फाना एबे खले फाना के गांव के मिहुं कुरैश त जमा को फिए फलम्मा हदरु बाब النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر दिन ए कुरैश के मिहुं ता उमर के फाना के गांव के मिहुं ता आई मा कले के फाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गे दौर को के कार्य आई मा उमर के फाना वादे वडा गते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारी होगा एही दुगा फقد जमعت لك قومي कले के फाना टकाती में कले के फाना गांव के जमा को फी में उमर के फाना में दनवनी فسمع ذلك الانصار मी खबर अंसार ये बेकलन नल्ली वडा गते فقالوا एही दुगा अंसार ये बेकलन दनवा फे قد نزل في قريش الوحي قريش नाम दुगा वही बावाल विजय यकीनस यकीनस कुरैश नाम दुगा वही बावाले विजय हम के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कुरबनी कुरैश فجاء المستمع والناظر अडवहा मिहुन्ना कुली बलंगन्ना मिहुन्ता आइसविए तना एही दुगा ما يقال لهم मिहुन्ना में दुगा की के तो अमी बुनेमणी कोम वाह के तो मिहुन्ना देते रहेगा बुनेमणी अडु हमटका एही दुगा فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال بين اظهرهم नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एही दुगा नुकमे वडागते फहमी होंगे खैरिगा हदीस करे विए हल फीकुम मिन गैरिकुम तेबामी होंगे तेरे बबे है ये तेबामी होंगे तेरे नुवाबयक कुरैश होंगे तेरे एबती भी है ये तेबामी होंगे तेरे नुवाबयक एही दुगा कालू एबे कलन दन्ना फी नअम आयके
فينا حليفنا هرمك ترى تبى هرمك حليف إجماعنا كي أميه إدارك لو سيدا قريشون نعم إجزاتو كنوا نماس أبي قريشون حماية الدين واتكا agreement هذا عفتي بميه أميه نمكين حليف أميه مسبة تبى هرمنا إيكو أدي إيتورون أدي هرمك نايكو غايبة بيه ومولانا هرمك مولاي مس هرمك مولاي مس كورينا بيان كورنا قطع مولاي مس بيه إفوكا بتعلمني وفينا ابن أختنا من أدي هرمنج تريك بتيبه هرمنج أختونج دارين مس بتيبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربه حليفنا منا هرمنج حليفنا كي هرمنج agreement هذا كم ركعت ركمان الصدين كم تبي ميون نكي هرمنج تريم بابايك حليفنا منا وابن أختنا منا أدي هرمنج أختونج دارين نكي بسمي هرمنج تريم بابايك ومولانا منا أدي هرمنج مولاي نكي بسي هرمنج تريم بابايك ما نكي إم مسمني قبيلة تكوك بايجي قطوغي وأنتم تسمعون يفو حديث كرباني وأنتم تسمعون تبامهم تتبي أدوهنه تبامهم تتبي أدوهنه إن أوليائي منكم متقون ورا مهم وهاكين يفو رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرباني إن أوليائي منكم المتقون هم كشوارون تمن كليغ فانوغي أريهوغا تمن كليغ فانوغي هيترينكي تقوى ورين تمن كليغ فانوغي أريهوغا تمن كليغ فانوغي هيترينكي نوتا غايم ميهنكي اي تقوى ورين فإن كنتم أولئك فذلك تبامهم اغوتو غمتي تبيكم غاوانما تبامهم سوني فدين معنى كي تقوى ورين كم غاوانما تبامهم نكي تمن كليغ فانوغي تريما بايكي كليغ فانو انغادم بينو وني من اسبغه غلمكه قيامت دوغا منفاي قران غلمن نونكم قيامت دوغا من اسبغه غلمكه سببونه قران ما بدو منفاي نونانكم එකම් බයාකොද්දෙන් කලේෆාන එක්කුරෙවි එෆෝග විදාලවනි තියබා මිහුන්ගේ තෙරෙන්ති මං කලේෆානගේ ගායබ්බේ කී තක්වා වෙරින්න කුර්ආන් ග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හිකුරවනි ඉන්න අක්‍රමකුම් ඉන්දල්ලාහි අත්කාකුම් අකෂවරන් අල්ලාහ් තාලා ගහදතු ගා තියබා මිහුන්ගේ තෙරෙම මායිබ්බේ කී එයිම් තක්වා වෙරිවා බයික එම්ම තක්වා වෙරිවා බයික දෙන් එෆෝග හදිස් කුරවනි ව ඉල්ලා ෆන්දුරු ලා යති الناس بالأعمال يوم القيامة تبامهم نكن بلنتي بيش قيام الدوهغا لا يأتي الناس بأعمال يوم القيامة ميستكون هذه قيام الدوهغا وتأتون بالأثقال بارتفافتكايكو قيام الدوهغا هذه بارتفافتكايكو فيعرض عنكم تبامهم يكن مشيلين تبامهم يكن تتا ثم نادى دين فوق النبي صلى الله عليه وسلم قوالب يكلك فان قومك ميهنا يكلك فان قومك ميهنا එකලේ ගෆාන් ඕකාතරෙමතුන් ගෝවාලෙබ්බේ යා අයියුහන් නාස් ඒ මිස්තකුන්නේ කුරයිෂුනා මුහතබ කරවන් ඒ මිස්තකුන්නේ වරෆා යදයිහි යබඅහුමා අලා රුූසිල් කුරයිෂ් කුරයිෂුන්ගේ බෝතකුගේ එකලේ ගෆාන් අයිප්පුළු බහට්ටම විදාලු වියේ හදීස් කරවේ අයියුහන් නාස් ඒ මිස්තකුන්නේ ඉන්න කුරයිෂන් අහ්ලුල් අමානා කුරයිෂුන් නකි අමානුගේ අහුල් වෙරින්නේ أماناتك أهل ورن من بغى بهم قريش بغى وكراميهن كب الله لمن خريه نفدن تنفار حديث كربه أميهم دربه نكمت كربانه قريش دركو كنت كراميهم أميهم دربه نكمت كربانه ميقول النبي صلى الله عليه وسلم تنفهر حديث كربه بتاعنا الإمام البخاري رحمه الله دليل جنوان بينه وني ميغتا مولاين واكم غوانما اي قبيله گتريم وا بايكن اي نسب بيا غلواگن الامام البخاري رحمه الله متاك ميواهكا ينسفا ميواني ذكر قروافا ميواني دين يفوغا هاي سبب ابتن ان شاء الله اغن دين ان مجليه كياني كوريغا اسمنون فدين دين اغن من مي مجلس بيبن كما لفا كوربن اغن كان هتر وركن هفتا فهم هنا ان شاء الله اما دوستك فهم ادا گمتين كم هفتا گس كلاس تا قلنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.